Kebelah IP baru habis kan video ngamora IP bangan i kuna bangan shoot lengba ka mobile phone ya ka neka traveling cinematic ke banga ai karteng te penekam tang da ka phone bat atli ki tripod ban ngap badan tang manga bat ipara jonga te hakane ka video ka ka lenti jong i ka ba iya lenti bang net shalom shawa ne along no kum tau traveling ban page mencengo ya ki jaka hibuta le aku ke shoot bat ne ipara ku mga om ne te inyang nang tina room yang tina room te ha sapo pat kidon ki sinong ki babun bah ki sui para jangan to ngan shoot we ne u typon ban ngan move sa jrong te kala banyu isi te sapo kan diat mo te ka view point ga internet hi tama chu ka kasngi bat kam dan da kadon li gembel ka kambiang nama gembel ulang stable ha long smooth ha ka kam kamera lo kalong kam internet ke te hang ne pat ngan hikai para kuno ban syong nama i inang kuno ban action habidi kaneka video ngapan i ya kuno sa kuno ban syong ba kuno ban action te kawai habidi kijaka kiputa ngong ipi kiri kasih si bentar pat kolong kumka ka video ka ban promote ya ki jaka ka ba itenan kenang ba ki beri ki banabar ki torres kila ban wan cungokai ban kila ban page ya ki lum kiwa ki ba itenan ba ki ba itiam te hangne ban ngamdon da tau drone ni ngam kambai dau tripod ko ong menne ngadon kam ngadon tang tripod ateli te ngan ra be sajrong gum to kene bentang mo be jai dagati tang ba gati pan nong ka video pat kam nong stable bahare ke nei da ngidon pat dau gembel kolong be jai kolong smooth balong stable bah ka video ka internet bah nei compare na try ka internet hi teman-teman ni iya dep kan ko ikasyon te ku mga oman na kamandetan ka video ka ba jirong na ka bang batay sa ninin tilba habide ka pero komisyon dia kana ka cinematic ka bang ngale ndray kadi bitang kandiat kalong sumpul ba ban ngam lara ban penilun ya pibaro ki clip mo ki pa nga shoot ne ngara ka phone ngan stabilize ngan drone ngan move kum ta ter ndray tangkat to hi tangkan diat hi tidak ka phone hi nga shoot ka phone nga edit hi ka phone ban manta pinyi ino ya ka final te kalong kum no se pe hi ma te kata hi pinyi hi ka final